intervenirate da bi spašavala ne radnike, nego bogate da bi bili još bogati. Ne, to nije u redu. Ne, ja se s time ne slažem, nikako za ovo što se sad dešava u zadnje vrijeme u Americi i do toga nije trebalo doći. U stvari, trebali su zapravo dozvoliti, omogućiti da propadnu. Da nijedna banka nije dovoljno velika da ne može propasti. Znači, trebalo je doći do pada banaka. I u tome je poanta kapitalizma. Da vi možete rasti, ali imate rizik, uvijek postoji rizik bankrota. Ali to je takav način funkcioniranja. Znači, morate biti na tržištu i morate stalno inovirati. Po vama, zbog čega je država intervenirala? Zbog čega je spašavala banke, zbog čega je spašavala autoindustriju? Prekasno je. Što se trebalo desiti? Trebalo je zapravo napraviti jedan krivi signal. Recimo u ljeto 2007. godine, kad se vidjelo da su neke banke davale zapravo kredite, recimo rezidencijalnim, uglavnom za privatne recimo kuće, davali su nešto što se ni u Hrvatskoj ne bi desilo. Znači sada mi imamo dosta striktne uvjete kreditiranja i sada i prije, što je jako dobro. Znači morate ispuniti određene uvjete i na taj način ta regulativa vas štiti da u biti nećete uzeti novac ako ne možete otplatiti. Tako da morate znači imati nekav iznos plaće i duga, nekakvu garanciju pokrivanja, odnosno vraćanja kredita. Međutim, što se desilo? Oni su imali jednu politiku, to je koju je zapravo započeo još Clinton, gdje je zapravo misija bila, misija bila da, ne znam, određeni postotak Amerikanaca si može priuštiti kupiti kuću. I oni su strašno smanjili ove kamatne stope i zapravo dali na raspolaganje, mislim, gotovo su bilo kakve uvjete. Što se desilo je da ste vi mogli bez pologa, bez nekakvog povijesti rada, kupiti kuću koja nije bilo nikakvom ovjerom. Da možete to otplaćati. Tako je. I zapravo su počeli masovno kupovati kuće jer su izračunali da im se više isplati kupiti kuću koju mogu živjeti i čak i neko vrijeme nego plaćati rentu, odnosno najam. Tako da su masovno ljudi kupovali kuće. I sad u 2007. ljeto bilo je signala da se stvari okreću na loše, jer je od velike potražnje za kućama u biti strašno rasla potražnja za kućama i u jednom momentu ta potražnja više nije bilo nekako došlo do nekakvog zasićenja na tržištu. Nastavilo se za gradnjom jer se nekakav trend, su htjeli da se taj trend nastavi. Zbog velikog količine nekretnina na tržištu odjedanput, a nedovoljno kupaca, cijene nekretnina su počele padati. Masa ljudi se našla u situaciji da je njihova kuća vrijedila manje nego kredit koji moraju otplatiti. A s obzirom da nisu dali nikakav polog, jednostavno četali, jer nisu bili nikakav rizik. Oni su uglavnom, kao da su plaćali najam u toj kući do sada. Međutim, da ponavljam 2007. Da je 2007. država rekla bankama, znamo što se radi, ali nemojte računati da ćemo mi ući i bail you out, to je izraz. Znači da ćemo vas mi spašavati, odnosno davati subvencije. To je vaša stvar, vi si sami dogovorite na koji način će ljudi vraćati te kredite. Da su oni to rekli, banke bi same, znači sama banka, svaka sama, bilo je po čega, znate što se desilo? Tu je bilo jako kvalitetnih banaka koje nisu se ponašali na isti način. Znači da su se odjedanput i kvalitetne i one loše banke našle u istom, to je završna priča, ali recimo sad ovako, država je rekla, država na neki način dala do znanja da ako bude bilo problema da će ona spašavati bankarstvo, tako da se ta loša praksa nastavila. Međutim, do čega je došlo? Došlo do strašnog pada vrijednosti nekretnina. Oni koji najmu, one su srušile i susjedstvo. U biti jedno je rušilo drugo, došlo do pada vrijednosnih papira i svi oni vrijednosni papiri koji su bili napravljeni na vrhu, ove derivativi, pa su oni koji su prodavani van zemlje i u Kini i u drugim te mortgage security, znači mortgage back security, znači kao vrijednosni papiri koji su zasnivali na tim nekretninama, sve to odjedanput palo i tako je došlo do gotovo pada i tržišta nekretnina i do jedne ogromne financijske krize koja je zatim povukla i ekonomsku krizu. I šta je tu loše u tome? Kapitalizam, jer su one banke koje su poslovale dobro na neki način kažnjene
jer su one su poslovale dobro, bili kvalitetne cijelo vrijeme, međutim njihova konkurencija koja je bila loša, koja je htjela zapravo iskoristiti situaciju da zaradi, na kraju dobile novac poreznih obveznika. A poruka toga je loša. Poruka je i drugi puta kada budete radili ne na ekonomskim principima, opet će vas država spasiti, što je nedopustivo. Znači, situacije gdje se u biti koja se nije smjela... Dobro, ali ovdje na primjeru banaka, na primjeru mnogih industrija se dokazalo da isto